Салам достор, бүгін 12 iyul 2025 жыл Бишкек шаарындагы автожолдо каналга катталып сөзтүрүү лайк баскан унутпагыла. Бул чыгарылышта жалаң ушу 5-сектordагы арзан машиналар болот. Биринчи машина Mazda Capella. Покрасканын жаңы чыккан окшойт, бир да чийилген, сыйрылган жерлер көрүнбөйт. Краскасы аябай жакшы берилип тур. Жылы 98, объем 2, базасы 380 миң. Коробкасы механика. Mazda 626 же болсо Mazda Capella. Каналга катталып сөзтүрүү лайк баскан унутпагыла. Кийинки машина Ford Mondeo болду. Каналга катталып сөзтүрүү лайк баскан унутпагыла. Жыл 2002, объем 2, бензин, базасы 350 миң сом. Коробкасы механика, состояниясы жакшы экен. Ортодон жогорак. İçi кандай экен билбейм, бирок ичи сырты жакшы. Кийинки машина Suzuki Shikit деген машина экен. Жылы 2007, объем 1.6, Европейс 390 миң дейт. Мой эки Passat B3 чыгарып койгон, экөтүнүн универсал. Жылы 91, 1.8, 290 миң дейт. Без вложений дейт. В очень хорошем состоянии, 290 миң экен бирок. Дагы бир Passat B3. Жылы 91, 1.8, бул да очень в хорошем состоянии, базасы 250 миң экен. Passat B3 бул да. Универсал экөтүн. Audi A4 жылы 2003, $5.900. Объем 2.4. Subaru B4. Жыл 2001, объем 2, базасы 420 миң дейт. Расход 10-12. 10 рулду. Коробкасы автомат. Ушунун жанында да бир машина, маркасы кандай болуп калат? Lada 21-15 окшоп кеткен арты. Nissan Qashqai дейт. Жылы 97, объем 2, 300 миң сом. Honda Fit. Honda Jazz деле болушу мүмкүн, анткени рулу оң жак, сол жакта экен. 660 миң, жылы 2008, объем 1.3. Коробка автомат. Honda Jazz. Mo Avens'in de кошуп келген, Toyota Avens. 350 миң дейт, объем 1.6, 2001, 360 миң сом. Кондиционер бар, 360 миң сом. Дагы бир бул жерде Ford Mondeo. Каналга катталып сөзтүрүү лайк баскан унутпагыла. Жылы 2001 экен, баасы 400 миң дейт. Объем 2. Дисковар шынайалы. Коробкасы автомат. Универсал еще.
Mitsubishi Step вагон дейді, Stay вагон. Жылы 2000, объем автомат, объем 2, коробкасы автомат, басы 590 мың дейді. Toyota Avensis бұл жерде тұрады. Жылы 2003, объем 2, басы 350 мың сом. Жаласы $4000 дейді. Коробкасы механика. BMW 750. Состояние жақсы. Жылы 95, объем 5-4 дейді. Коробкасы автомат $10500. Кожный салон $10500 екен. Кожный салон. Ай, қымбат, жақсы машина екен. Дискалары шындай өзінің оригинал дискаларында. Мен кішкентай кезде айтып қояйын, машиналардың мынандай қапачкаларын шығарып, олда көтіп велосипедке тақшымын. Бірақ сіздер андай қылбағыма. Бірақ азыр жанты бұрдай қалдым. Машиналарды көшеден қарап көріп, капоттары мындай башқача темір болса, ошыларды ұрды олшымды шығарып, велосипедке тағып қойшымын. Бірақ сіздер анпейді. Фаралар шындай. Бәрі сол көз қойын қалсын. 920 мың бет жолсы. Ол жерде Honda Civic тұрады. Civic сатылбай көреді. Осы Civic'те сұрандар айбай көп болды, Civic тартып қойсын. Титан дискада екен. Коробкасы автомат. 2008, объем 1.8, басы 520 мың. Объем 1.8, 520 мың Honda Civic. Арзан Audi 100 тауып алдым бәкін. Мұның басы маудан арзан бұшық деп ойлаттым. Екінің басын тең білбеймін қанша екен, жоқ қазір қарайыз. 220 мың дейді, объем 1, объем 2, жылы 91, механика 5 ступка. Мұның басы 220 болшы, мұның бір өлі. Passat B3, жылы 91, 5 ступка механика, объем 1.8, 280 мың дейді бұл. Универсал. Бұлар қымбата көптір. 2 жылында 180-150 мың болды. Үстіне 100 мың қошылып тұрды. Nissan Primera Универсал ескісінен. Жылы 2002, объем 1.8, 300 мың дейді. Титан дискасы жөне көрекен, просто капачок төрлі Титан кен. Коробка механика. Bir Mercedes 124 hemen bu жерде. Жылы 91, объем 1.3, басы 350 мың дейді. Каналға қаталып сөзді де лайк басқан ұмытпалы. Таластан келіптер, таластық Мерседесқа.
иштейт экен. Мойка кылганда люктан суу киреби, кирбейби билбейм, бирок люк ачылып жабылат окшойт, ачык турат. Бул жерде Golf 3. Ушунун баасын мен өзүмдүн оюм боюнча 250 деп ойлоттум да 220дан баштап 260га чейин деп ойлоттум. Golf 3. Мен ойлогондон да арзан экен. Жылы 94, объем 1.8, баасы 150 миң дейт. Срочно. Golf 3 150 миңге аябай арзан баа деп ойлойм. Мен оюмдан 100 миңге арзан чыгып калды. Албетте кузовдо бир аз иштери бар. Бирок кандай болгон күндөрдө 150 миңге татыктуу деп ойлойм. 150 миңден дагы бир 20-30 миңге чөп баштайт деп ойлойм. Toyota Corolla дейт. Момда мода болтабы. Колпачок титан, дискасы жөнөкөй эле диска да. Бул жөнүндө вид үчүн да. Toyota Corolla, коробкасы автомат, рулю сол рулду. Договордун деп коюптур. Буга көп убакыт бөлбөйбүз, бирок көргөз койнойм ушунчалык. Эми бул жерде Golf 2 эң арзан машина ушул окшойт, 150 миң дейт. Жанакы Golf 3 менен Golf 2 ушул экөөнүн баасы бирдей экен. Бирок албетте жанакы Golf 3 аябай жакшы. Мындан караганда объем 1.8, расход 150 миң сом дейт. Экөөнүн баасын салыштырып өзүңүз карап көрүлөр. Моонда чапкан Audi S4, объем 2.4 экен. Салонна такой. Жылы 2000, объем 2.4, 380 миң дейт. Вложение бар мындай? Вложение жок. Вложение жок. Коробкасы автомат, сол рулду, кожаный салон, комплектациясы жакшы экен. Төртөн эртең электрический көтөрүп түшөт. Машина таза. Майда чейде болбосочу. Алып туруп айдай берди. Объем 2.4 ошондо расход канча болот? Иә. Расход канча? Расход. Ошондо эсептеп турмун. Расходун билбейм дейт, эсептеп турмун дейт. Номерларында чалып эле 739 2007. Расход примерно 15 болушу мүмкүн да. Бул жерде Golf 4. Кайсы канал ачат? Базар шоу. Базар шоу. Жылы 94-99, объем 1.6, 400 миң сом дейт. 400 миң сомго Golf 4. Объем 1.6, жылы 99, рулю сол жакта, коробкасы автомат. Состояниясы аябай жакшы экен. Бирок объем 1.6 болгондо буларга слабый эмеспи, ошону билбейм да. Эми бул жерде дагы бир Passat B4. Состояниясы аябай жакшы экен. Passat B4 ушундай состояниядагы ушул модельдеги машинаны табыш аябай кыйын деп ойлойм. Passat B4 состояниясы аябай сонун экен бирок. Жылы 95, объем 1.8, 380 миң. Бул жерде Passat B3. Жылы 92, объем 1.8, баасы жылы 92, объем 1.8, баасы 300 миң дейт. Мындай жакшылап караганда 300 миң деп коюптур. Passat B3.
Universal SSNS әуе жашкандык. Парковта бар екен атайын. 300 мыңға көрілі. Кейінгі машинам ол Mercedes атайын. SSNS әуе жашы 124. Объем 2.2, басы 380 мың. Жылы 93. 380 мың Mercedes 124 көрілі. SSNS әуе жашы. Люк іштейді екен, анкені люк іштейбесе, мол жерге, мол жақтарға. Біздіңке қара бремкілерді сейіп салышмақты. Штаптың ойка қыланда су кірбесін өпші. Bu BMW E34 kırısır ve Instagram'dan biri kaldırıp dur E36 deydi. Bunun ешқандай қағазы жоқпен бекерлі уақыт өтті. Бұл жерде daha bir 124 тұрады. Объем 2 екен. Жылы 92 договордың бұл жерге деле бекер уақыт өтті. Бірақ балон havasынан шығып көріп қойын. Golf 3, жаңағы 150 мыңдық Golf 3 мен мұның басын салып көрілі азыр. Жылы 93, объем 1.6, 300 мың сом дейді. Теги Golf'tan 2 есе қымбат екен. Kanala katılıp sesleri like basıp olay geri daha dili görüyorsanlar diskası Titan eкен. Biroq салондору таза жашына кайтып калган жана сырткы көз алдында деле эч кандай жумуштар көрүнбөйт экен. Басы ошого жараша эле окшойт деп коеюн да. Паркованан бери бар экен. 300 мың сом. Негизи мондай машиналарды көп адамдар айдашпайт. Mitsubishi Stars дейт. Билбейм кандай машина болот. Объем 1.8, жылы 2002 380 мың дейт. Простой мотор 380 мыңга Mitsubishi Stars. Лупарик көрөсүңөр 211. Универсал екен бұл жоқ. 211 дизель дейт, контрактный. Жылы 2003, объем 2.7, басы 680 мың дейт. Без вложения 680 мыңға ушуну көрүлү. Мерс 124. $320 мың дейт. Жылы 285 миллион, да? жазылып тұр. 320 мыңға Мерс 124. Мазларын да қошып қойын. Видео Mazdaмен башталған негізі. Mazda 6. 2004, объем 2, 480 мың дейт. 480 мыңға Mazda 6. Mazda 6 жақпаса, Mazda 626 көрілі бұл жерде. Видеоның башындағы Mazda 626 380 мың деле мың көрілі. Жоқ, бұл Mazda 323 екен, жылы 2000, объем 1.5, 390 мың сом дейді. Объем 1.5 болса, білем қандай болып қалды. Слабый емес, слабый. Негізі 1.8-ті, ананда 2-ні көп мақташат. Қалғандары 1.4, 1.6 дегендерді анша жақтырып айтадымыз. Моң көресіңдер.
Жылы 2001 3.2 560 миң дейт. Немес 2001 жылы Мерс 560 миңге баланып турат. Мондай машина сураганда да чыгат. Passat B5 универсал. Аябай кымбат коюлуптур басын. 2001 1.9 дизель $6300 дейт. Монда көргөлө санаттагы Hyundai Solaris жылы 2016 1.6 договорунда коюптур. Honda Accord ескисинен эч кандай кагаз жок экен. Номердон башка. Могун көрөлү Audi A6 97 2.4 450 миң сом. Тетти жактагы баштын амышларга бас. Могу жерде Audilер турат, ошолорду да кошуп коюн. Видеого Audi чыккан жок дейм. Audi. Объем 2.6. Ушуну көрөсүңөр азыр. Андай муну. Арттарын сразу чыгарып коюн. Мына биринчини. Коробка механика, 5 ступка. Салон кожаный эмес, жөнөкөй эле салон бар. 92 2.6 380 миң дейт. Audi S4 380 миңге Audi S4. Булар кандай болот билбейм негизи. Могун деле чыгарып коюн. Golf 4 2002 1.6 400 миң дейт. 380 миңге ушуну алган жакшыбы? 400 миңге ушуну алган жакшыбы же 380 миңге могун алган жакшыбы? Эми дагы бир жана көрөскөн Audi S4 бул. Таксан 1.6 410 дейт. Могун көрөлүсү. BMW 540 дейт го. $96 4 10 миң доллар дейт.